Dobrodošli u novi video na kanalu Srpski Hatake. Danas radimo životnu priču Kakashi Hatakea kroz Naruto i Naruto Shippuden. U današnjem videu imamo sponzora. Anime Kutak je Instagram stranica koja se bavi prodajom anime stvari, kao što su dukserice, majice, kape. Na ekranu možete vidjeti kako izgleda njihova stranica na Instagramu, na kojoj uvek možete ostaviti komentar ispod objave ili da pošaljete poruku DM ako vas nešto interesuje. Oni također posjeduju i sajt na kojem možete da naručite proizvod koji vam se svidi. Ja sam uzeo Kakashi Dux u znak današnjeg videa. Kvalitet je naravno odličan kao i brzina isporuke. Sada možete vidjeti i kako to izgleda uživo. Posjetite link u deskripciji kako biste došli do stranice, odnosno sajta. Ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hatake Kakashi. Kakashi Hatake, shinobi Konohe iz Hatake klana, poznat kao Kakashi od Sharingana, je jedan od najtalentovanijih ninji koje je Konoha ikada imala. Svojim studentima u timu 7 je uvek govorio kako je timski rad najbitniji. Sam je naučio tu lekciju od svog prijatelja iz djetinjstva Obito Uchihe, od kog je također dobio Sharingan. Nakon četvrtog shinobi rata postao je Konohin šesti Hokage. Pošto mu je majka umrla kada je bio veoma mlad, Kakashija je tokom ranih godina odgajao njegov otac Sakumo. Sakumo je bio poznat širom sveta shinobija, pošto je spasio Konohu. Kakashi je posebno poštovao svog oca. Tokom jedne od Sakumovih misija, nakon što je Kakashi upisan u Konohinu Ninja Akademiju, Sakumo je doneo odluku da spasi život svojih prijatelja umjesto da izvrši zadatak. Neuspeh misije imao je katastrofalne posljedice po zemlju vatre, što je dovelo do toga da ga mnogi u Konohi, uključujući i prijatelje koje je spasao, ocrne jer je napustio svoju dužnost. Osramoćen, Sakumo je izvršio samoubistvo. Videvši kroz šta je prošao njegov otac, odlučan da ne napravi iste greške, Kakashi je odlučio da poštovanje shinobi pravila uvek mora imati prioritet. Na akademiji Kakashi je stekao najbolje ocjene i bio je najbolji u svojoj generaciji. Na kraju postao je veoma popularan među svojim vršnjacima. Pošto su njegovi talenti ubrzo prepoznati, sa 5 godina Kakashi je diplomirao na akademiji kao najbolji u svojoj klasi u jednoj godini. Kada je postao genin, on i njegovi drugari iz razreda Rin Nohara i Obito upali su u tim pod vođstvom Minata Namikaza. U animeu Minato je timu dao test zvona pri formiranju. Zadao im je da njih troje uzmu 2 zvona koja je držao kod sebe. Minato se često manje suzdržavao protiv čudesnog Kakashija nego protiv Rine i Obita, tako da nisu mogli da dobiju zvono bez timskog rada. Nažalost, Kakashi je to shvatio. Koristio je Obita i Rin kako bi stigao do zvona. Ipak Minato ih je pustio jer su timskim radom uspjeli. Minato ih je savjetovao da unaprede svoj timski rad, što je poruka koju su Obito i Rin shvatili ka srcu, ali Kakashi to nije slušao. Tim Minato je odlazio na mnoge misije tokom svoje karijere, ali je Kakashijeva odnost pravilima često otežavala rad. Obito, koji je već bio ljubomoran na Kakashijev prirodni talenat i popularnost, često je bio u sukobu sa njim zbog ovakvog ponašanja. Sa 6 godina, zvaničnici Konohe su dozvolili Kakashiju da se takmiči na Chunin ispitima sa svojim timom, koji je prošao tako što je pobedio Might Guya i postao Chunin. Ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hatake Kakashi. Konoha se uplela u treći svjetski rat shinobija. Kao deo ratnih napora, tim Minato je dobio zadatak da uništi Kanabi most u selu Trave, kako bi presekao liniju snabdevanja sa selom Kamena. Minato je u to vrijeme bio potreban na prvim linijama fronta, ostavljajući Kakashija, koji je nedavno unapređen u Jonina sa 12 godina, na čelu. Pre nego što je krenuo na misiju, Minato i Rin su mu dali poklone kako bi proslavili njegovo unapređenje. Obito je zaboravio da mu donese bilo šta. Ubrzo, nakon što su ušli u selo Trave, naišli su na Mahirua, shinobija sela Kamena. Kakashi je pokušao da ga eliminiše svojim novim jutsom Chidori, ali brzina napada ga je učinila ranjivim za kontranapad, primoravajući Minata da uđe i spasi Kakashija, kao i da ubije samog Mahirua. Pre nego što ih je napustio, Minato je rekao Kakashiju da više ne koristi Chidori. Kakashi, Rin i Obito su nastavili do sela Trave. Na kraju su ih pronašli Mahirovi prijatelji Kako i Taiseki, koji su kidnapovali Rin kako bi saznali koja je njihova misija. Obito je odmah predložio da je spasu, ali Kakashi je odlučio da napusti Rin, verujući da je važnije završiti misiju nego spasiti nju. Obito je odbio da se složi sa ovim i
otišao je sam da je spasi. Pre nego što je otišao, rekao je Kakashiju da je Sakumo bio heroj i da je, iako je ološki napustiti svoju misiju, napustiti svoje prijatelje gore od ološ. Kakashi je počeo sam da izvršava misiju, ali je na kraju shvatio da je Obito u pravu i otišao je da mu se pridruži. Stigao je na vreme da spasi Obita od Taisekija sa svojom sabljom čakre bele svetlosti, koju je nasledio od svog oca. Taiseki je postao nevidljiv i pokušao je da napadne Obita. Kakashi ga je zaštitio, ali mu je Taiseki teško oštetio levo oko. U tom trenutku Obito je probudio svoj Sharingan i iskoristio ga da ubije Taisekija. Zatim su ušli u pećinu u kojoj je Rin držana i oslobodili je iz genjutsu pod koju je Kako stavio. Kako je uzvratio tako što je naterao da se pećina sruši i Kakashi zbog oštećenog oka nije mogao da izbegne kamenje koje je padalo na njegovu slepu tačku. Pre nego što ga je zgnječio veliki kamen, Obito ga gurnuo i pustio da njega pogodi kamen. Pošto nije mogao da se oslobodi i znajući da su njegove povrede preozbiljne da bi preživeo, Obito je odlučio da uradi svoj poslednji čin dajući Kakashiju poklon koji je ranije zaboravio da mu da, njegov Sharingan, da zameni oko koje je Kakashi izgubio. Nakon što mu je Rin presadila Obitov Sharingan, Kakashi se suočio s Kakom. Njegova sablja čakre bele svetlosti je uništena tokom borbe koja je usledila, ali je uspeo da ubije Kakoa sa Chidori. Zbog pojačane vizije Sharingana, Kakashi je konačno uspeo da se nosi sa njegovom brzinom. Vratio se tamo gde su bili Obito i Rin, ali je ubrzo stiglo pojačanje sela kamena i počelo da pretražuje ruševine. Obito je zamolio Kakashija da odvede Rin i sačuva je, što je Kakashi i učinio, ostavljajući Obita iza sebe. Kada su shinobi iz sela kamena počeli da ih okružuju, Kakashi ih je napadao što je duže mogao, zadržavajući ih sve dok ih Minato na kraju nije pronašao i dokrajčio ostale. Minato im je pomogao da unište Kanabi most, a zatim se vratio sa njima u Konohu da oplakuje Obitovu smrt. Uprkos tome što su mnogi iz klana Uchiha bili protiv toga da Kakashi nosi Sharingan jer nije imao krvne veze sa njima, Fugaku Uchiha, vođa Uchiha klana, odlučio je da oda počast Obitovom umiranju i pustio je Kakashiju da zadrži svoj poklon. Tokom jedne od narednih misija, Rin je kidnapovana od strane sela Magle. Kakashi je uspeo da je spasi i počeo je da je vraća u Konohu. Usput, Rin je otkrila da je selo Magle zapečatilo trorepu u njeno telo, sa namerom da ga, kada neizbežno izgubi kontrolu nad njim, pusti na Konohu i uništi selo iznutra. Kako bi sprečila da se to dogodi, Rin je molila Kakashija da je ubije, ali je on odbio, ne želeći da prekrši obećanje dato Obitu da će je zaštititi, nadajući se da će pronaći neko drugo rešenje. Kada su ih shinobi iz sela Magle sustigli i lažno pokušavali da povrate Rin, Kakashi ih je odbijao svojim Chidorijem. Tokom jednog od ovih napada Chidorijem, Rin je skočila ispred Kakashija. Umrla je od njegove ruke kako bi Konoha bila bezbedna. Trauma zbog toga je prouzrokovala da njegov Sharingan evoluira u Mangyake Sharingan, neposredno pre nego što se Kakashi onesvestio. Kasnije su ga pronašli shinobi i Konohe, ali niko nije znao zašto su svi shinobi iz sela Magle bili mrtvi. Pošto je izgubio dva prijatelja u tako kratkom vremenskom periodu, svoju ulogu u Rinoj smrti i neuspeh da ispoštuje Obitov poslednji zahtev, Kakashi je pao u depresiju. U animeu mnogi su verovali da je namerno ubio Rin da bi sprečio da ona odaje informacije, zbog čega je dobio nadimak ubice prijatelja. Mnogi, posebno oni u Ambu, verovali su da bi on ubio druga bez oklevanja ako bi to bilo zarad završetka misije. Takođe bi provodio dane izbegavajući prijatelje i bivše drugove iz razreda, a noću bi ga proganjali snovi kako ponovo ubija Rin. Minato, sada novi Hokage, pokušao je da pomogne Kakashiju da izađe iz tame u koji je pao nakon Obitove i Rinine smrti, tako što ga je dodelio Ambu. Kakashi je dobro prošao u Ambu. Na kraju je postao kapiten i vođa tima Ro. Međutim, njegovi uspesi su zasnovani na njegovom hladnom ponašanju i njegovoj nemilosrdnosti u borbi, što je znak da je još uvek bio uznemiren Rinovom smrću. Minato je stoga pokušavao drugačiju taktiku. Dodelio je Kakashiju da zaštiti njegovu ženu, Kushinu Uzumaki, tokom njene trudnoće. Kakashi je verno obavljao svoje dužnosti, nadgledajući Kushinu iz senke kad god bi ona napustila svoj dom. Tokom slobodnog vremena on bi posetio Rinin grob i Obitov spomenik, da bi im ispričao svoje žaljenje i kako se život odvijao bez njih. Tokom napada devetorepe lisice, Kakashi i mnogi drugi ninja Konohe bile su sprečene da pomognu u odbrani sela. Bili su zatvoreni unutar barijere da bi bili bezbedni. Minato je na kraju spasao selo od devetorepe, ali po cenu svog i Kushininog života. Nakon toga Danzo Shimura je prišao Kakashiju, primetivši da je Hiruzen Sarutobi naredio deci, pa čak i ninjama visokog ranga, kao što je Kakashi, da ne pomažu u borbi protiv devetorepe, što je na kraju sprečilo Kakashija da spasi svog senseja i njegovu ženu. Ubeđivao je Kakashija da treći nije najbolji za budućnost sela. Kakashi je pristao da se pridruži Danzovoj Koren diviziji i špijunira Hokagija za njega. Tokom misije Kakashi je naišao na drugog člana Korena pod kodnim imenom Kinoe, koji je mogao da koristi drveni stil. Znajući da je drveni stil bio jedinstveno oružje prvog Hokagija, Kakashi je provalio u rezidenciju Hokagija da vidi šta može da nauči o ovome. Treći ga je uhvatio tamo, ali mu je slobodno dao informacije koje je želeo. Ispričao je da je Konoha u prošlosti pokušala da ponovo stvori moći drvenog stila, ali su odustali od projekta zbog ubijanja previše
najviše ispitanika. Treći je tada rekao da su porazili Devetorepu, a Minata spasili, istraživanje bi možda bilo uspešno. Ovim razgovorom sa trećim Hokagijom, Kakashiju je postalo jasno da Hiruzen nije neefikasan, besrasni vođa kako ga je Danzo predstavio. Šta više, Danzo nije koristio Kinoe da pokuša da zaustavi napad Devetorep. Shvativši da je izabrao pogrešnu stranu, Kakashi je rekao trećemu o Danzovim planovima, da ga ubije i sledećeg dana je lično namamio ubice od kojih je Kinoe bio jedan. Kakashi ga je lako pobedio, ali je odlučio da mu poštedi život, u uverenju da će postati vredan saveznik u budućnosti. Kakashi je kasnije pokušao da podnese ostavku iz Ambua jer je radio protiv Hokagija, ali treći je insistirao da je njegova služba neprocenjiva i učinio je Kakashija svojom desnom rukom. Istraživajući niz nestanaka, Kakashi je otkrio da Orochimaru stoji iza istraživanja drvenog stila i da je on napravio Kinoea. U animeu Kakashi je napao Orochimarua kada treći Hokage nije uspeo da ga uhapsi, ali je bio paralizovan Orochimaru ovom namerom da ubi i Orochimaru je pobegao. Kakashi ga je pratio kada se pribrao, ali ga je zarobio klan Iburi, koji je bio odan Orochimaru. Kinoe, njihov saveznik, ubedio ih je da mu dozvole da ispita Kakashija. Kinoe je rekao Kakashiju da Danzo pravi sopstvene planove protiv Orochimarua i uz pomoć Yukimi pomogao je Kakashiju da se oslobodi. Kakashi je kasnije planirao da iskoristi Yukimi da uhvati Orochimarua, pošto ona bila od velike važnosti Orochimaru, pa je kasnije objasnio da bi Yukimijeva krv mogla privremeno da podari Orochimaru transformaciju Dima Iburi klana, omogućavajući mu da pređe granicu. Čuvši to, Yukimi se iskrala i vratila u pećinu. Orochimaru je na kraju ubio većinu klana Iburi pre nego što je ponovo pobegao, ali Kakashi je, prepoznavajući da je Kinoin odnos sa Yukimi sličan njegovom odnosu sa Rin, pomogao da ona bude bezbedna. Kakashi je odlučio da ode i ne prijavljuje ništa o umešanosti Iburija ili Korena. Kakashi je nastavio da istražuje Orochimaru tokom godina. Na kraju je locirao jednu od njegovih tajnih laboratorija. Dok je bio tamo, napao ga je Kinoe, kojeg je Danzo poslao da uzme njegov Sharingan. Kakashi je pokušao da ga urazumi, rekavši da prijateljstvo treba da ima veći prioritet od misije. Kada je Kinoe optužio Kakashija da je prekršio to pravilo ubivši Rin, Kakashi ga je besan savladao kako bi ga doveo pred trećeg Hokagija. Pre nego što su otišli, jedan od Orochimarovih eksperimenata pobegao je iz epruvete i napao ih. Dok je Kinoe bio zarobljen, Kakashi je uspeo da ubije stvorenje. Dok je spašavao Kinoa, leš tog stvorenja je počeo da emituje otrovnu paru, koja je ubrzo zarazila Kakashija. Kinoa je bezbedno izveo Kakashija i, pošto je prihvatio Kakashijeve reči, dao mu je protiv otrov i odlučio da napusti svoju misiju, ostavljajući Kakashiju poruku. Kada se Kakashi probudio, znao je da će Danzo kazniti Kinoa zbog neposlušnosti i zamolio je trećeg za pomoć. Uz dozvolu trećeg, Kakashi je silom ušao u štab Korena i sprečio Danza da stavi prokleti pečat na Kinoe. Kako su snage Korena počele da ih okružuju, treći se pojavio da lično ovlasti Kakashijeve akcije i spasi Kinoe iz Korena. Kinoe, sada sa novim kodnim imenom Tenzo, je dodat u Kakashijev tim Ro. 2 godine kasnije Itachi Uchiha je dodat u tim Ro takođe. Kakashi i Itachi su u jednom trenutku dobili zadatak da posmatraju sastanak između Konohije i Zemlje drveta. Kada je grupa iz Zemlje drveta pokušala da izda Konohu, Kakashi i Itachi su ih ubili. Iako je Kakashi bio impresioniran Itačijevim sposobnostima, on ga je upozorio na njegov nemilosrdni pristup i govorio mu je o važnosti prijatelja. Nešto kasnije, Itachi je pitao Kakashija da li treba poštovati zahteve mrtvih prijatelja, na šta je Kakashi odgovorio da naravno treba. Itachi je na kraju unapređen iz tima Ro. Zamenila ga je Yugao Uzuki. Ubrzo nakon toga, tim Ro je poslat na imanje klana Uchiha sa naređenjem da smiri pobudu, gdje tim Ro pronalazi ceo klan mrtv. Kada su se pojavile vesti da je Itachi odgovoran i da je ubio svog najboljeg prijatelja, Shisuya Uchihu, u traganju za moći, Kakashi je okrivio sebe, govoreći da je trebao više uticati na Itachija. Zbog onoga što se dogodilo sa Itachijem, treći Hokage je smatrao da pojedinci ljubaznog srca ne pripadaju Ambu. Zbog toga je zahvalio Kakashiju za njegove godine služenja i razrešio ga dužnost, vraćajući ga u standardne snage. Tokom godina bio je zadužen za nekoliko timova diplomaca akademije, ali nijedan nikada nije pokazao timski rad koji je smatrao toliko važnim. U animeu je počeo da brine da su njegove sopstvene metode preoštre, ali kada je video kako su njegovi bivši potčinjeni koje je prethodno izneverio napredovali zbog njegovih učenja, njegova vera je ponovo vraćena. Kakashi je određen za vođu tima 7, koji čine Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha i Sakura Haruno. Treći Hokage objašnjava da je izabran u tim kako bi držao na oku Naruta, Jinchurike Devetorepe i također kako bi pomogao Sasukeju da se nosi sa Tamom nakon masakra Uchiha klana. Tokom svog prvog sastanka sa timom 7, Kakashi nije impresioniran njima, smatrajući da su svi previše sebični. On ipak daje test zvona kao svim prethodnim timovima koje je vodio i kaže im da uzmu jedno od 2 zvona. Naruto kreće prvi u napad pre nego što je test zvanično i počeo. Kakashi ga lako zaustavlja, ali se izbunio. Kakashi
je krenuo da čita svoju knjigu tokom testa, uveren da mu neće trebati njegova puna koncentracija ili obe ruke. Naruto i njegovi klonovi iz senke ne uspevaju da uzmu zvono i Sakura, koja se fokusira na traženje Sasuke, biva poražena od jednog od Kakashijevih genjutsu. Kakashi tada odlazi da pronađe Sasuke, očekujući isti ishod kao sa Narutom i Sakurom, ali otkriva da ga je Sasuke čekao. Kakashi je primoran da ide u odbranu i kada Sasuke koristi tehniku velike vatrene lopte, mora da zatvori svoju knjigu, ali ipak uspeva da pobedi Sasukea. Kakashi ih nakon toga okuplja i govori im da su pogrešili, objašnjavajući da su radili zajedno, a ne pojedinačno, možda uspeli da nabave zvono. Ubeđuju ga da im da još jednu šansu posle ručka, ali Kakashi zahtjeva da se Naruto ne hrani. Kakashi glumi da je iznerviran, ali im kaže da su prošli test jer su stavili prijatelja na prvo mesto, a ne misiju. Team 7 završava niz misija D ranga za koje Naruto veruje da su prelake, on se žali trećem Hokageu zbog ovoga i uspeva da dobije misiju C ranga, pratnju Tazune do zemlje Talasa. Ubrzo nakon što je Team 7 napustio Konohu, Kakashi primećuje da ih prate braća demoni. On se pretvara da ga je ubio jedan od napada demonske braće kako bi mogao da ih posmatra, istupajući da ih ubije kada Team 7 više ne može da ih zadrži. Nakon što ih se rešio, Kakashi se suočava sa Tazunom i pita ga zašto su demonska braća pokušala da ga ubiju. Tazuna priznaje da su ubice unemljene da ga ubiju kako ne bi mogao da izgradi most koji će osloboditi zemlju Talasa od vladavine Getoa. Iako je ovo zadatak A ranga za koji Team 7 nije kvalifikovan, on je ipak odlučio da pomognu Tazuni jer je Tazuna priznao da je njegova zemlja previše siromašna kako bi sebi priuštila zadatak A ranga. Kada su stigli u zemlju Talasa, zaustavlja ih Zabuza Momochi, bivši shinobi sela Magle. Videvši koliko je Zabuza strašan, Kakashi otkriva svoj Sharingan, ostavljajući svojim učenicima da štite Tazunu. Kakashi se u početku dobro nosio sa Zabuzom, pobedio je Zabuzine vodene klonove svojim sopstvenim. Kada ga je Zabuza uhvatio u vodeni zatvor, Kakashi naređuje Teamu 7 da ga ostavi i pobegne sa Tazunom. Naruto ga ignoriše i uz pomoć Sasukea uspeva da ga oslobodi. Kakashi im se zahvaljuje i nastavlja borbu sa Zabuzom, kopirajući njegov ninjutsu i koristići ih protiv njega. Dok se spremao da dokreći Zabuzu je na izgled ubio mladi shinobi sela Magle i njegovo telo je odneto. Team 7 nastavlja do Tazuninog doma, ali Kakashi nije mogao da hoda pošto se iscrpao zbog prekomerne upotrebe Sharingana. Dok se oporavljao, Kakashi počinje da smatra Zabuzinu smrt sumnjivom i brine se da je možda još uvijek živ. U slučaju da je to tačno, on pokazuje Teamu 7 vežbu penjenja na drveće kako bi poboljšao kontrolu čakre, što će biti korisno ako se Zabuza zaista vrati. Posle nedelju dana odmora, Kakashi se oporavio i ceo Team 7 je savladao vežbu. Naruto je umoran od treninga i dozvoljeno mu je da nastavi da spava dok nastavljaju da čuvaju Tazunu. Kada su stigli do mosta koji Tazuna gradi, zatekli su Zabuzu i Hakua, shinobija koji je ranije lažirao ubijanje Zabuze. Kako ih čekaju? Haku hvata Sasuke u zamku u svoja demonska ledena ogledala. Kada Naruto stigao da pruži pomoć Sasukeu, Kakashi se uključio u borbu sa Zabuzom, pošto je naučio iz svog prethodnog susreta da Zabuza prekriva bojno polje gustom maglom, tako da Kakashi ne može da koristi svoj Sharingan. Zbog toga se Kakashi drži blizu Tazune, znajući da će Zabuza na kraju doći po njega. Zabuza zaista i napada, i Kakashi biva teško povređen od Zabuzinog Kubikiri Bochoa, dok je branio Tazunu. Dok se oporavlja, Kakashi osjeća kako Naruto koristi čakru devetorepe. Uplašio se da možda pečat koji sadrži zver slabi. Kakashi odlučuje da brzo završi bitku, priziva svoje pse i daje im da uđu u trag njegovoj krvi koja je još uvijek na Zabuzinom maču. Kada su ga locirali, nisu mu dali da mrdne, dok Kakashi napada svojim Chidorijem. Neposredno pre nego što pogodi Zabuzu, Haku stupa ispred Zabuze i prima napad umjesto njega. Kao poslednji čin, Haku hvata Kakashija, tako da ne može da pobegne, dozvoljavajući Zabuzi da pokuša da ga preseče kako bi došao do Kakashija. Kakashi se povlači, spušta Hakovo telo i ljut zbog onoga što se dogodilo nastavlja da lomi obe Zabuzine ruke. Gato tada stiže da ih sve ubije, uključujući Zabuzu sa hordom plaćenika. Zabuza prvo ubija Gatoa, a Kakashi plaši hordu svojom tehnikom višestrukih klonova u senci, koja je zapravo obična tehnika kloniranja. Zabuza, umirući od zadobijenih povreda, traži od Kakashija da ga stavi pored Hakua. Kakashi je poslušao i na kraju ih je sahranio oboje. Njihova misija je završena. Team 7 se vraća u Konohu, prolazeći preko velikog Naruto mosta koji je Tazuna izgradio. Team 7 nastavlja svoju seriju nezanimljivih misija, ali Kakashi je ipak zadovoljan njihovim razvojem. Uprkos njihovoj nedavnoj maturi na akademiji, on im preporučuje da polažu Chunin ispite. On im nije rekao da moraju da uđu kao tim, ne želeći da bilo ko od njih, posebno Sakura, osjeti pritisak da učestvuje. Zato mu je drago kada svi samostalno odluče da polažu ispite i žele im sreću. Nekoliko dana nakon početka ispita, Kakashi stiže da gleda Team 7 u preliminarnim borbama. Tamo ga obaveštavaju da je Sasukea napao Orochimaru tokom ispita i stavio mu na vrat ukrati pečat neba. Kakashi upozorava Sasukea da će biti diskvalifikovan ako koristi ukrati pečat tokom svog meča. Sasuke izbegava da to uradi i Kakashi ga posle toga odvodi, primenjujući metodu zapečaćenja da spreči upotrebu prokletog pečata. Nakon što se Sasuke onesvestio, Orochimaru se suočava sa Kakashijem, objašnjavajući svoje planove da za
za sebe nabavi Sasukeov Sharingan. Kakashi priprema svoju Chidori da odbrani Sasukea, ali Orochimaru odlučuje da ode, uveren da će mu Sasuke jednog dana dobrovoljno doći. Kakashi je kasnije shvatio da bi bio ubijen da su se borili. Kakashi odvodi Sasuke u bolnicu da se odmori, stavlja ga pod stražu Ambua i vraća se da gleda preostale preliminarne mečeve, obećavajući Sasukeu da će mu reći sve o sposobnostima drugih boraca. Nakon završetka preliminarnih rundi, Kakashi se vraća Sasukeu i pronalazi sve mrtve Ambu članove, koje je ubio Kabuto Yakushi. Pokušava da uhvati Kabuta kako bi saznao više o Orochimarovim planovima, ali Kabuto beži. Nakon toga Naruto pronalazi Kakashija i traži mu da ga obučava za finalnu rundu. Pošto je već odlučio da trenira Sasukea, Kakashi ga odbija i upućuje Naruta ka Ebisu. Kakashi provodi mjesec dana učeći Sasukea Chidori. Također mu pomaže da poboljša svoju fizičku brzinu tako što vizualizuje i uponaša pokrete Rock Lee-a. Trening je trajao dugo i na kraju su kasnili na Sasukeov meč protiv Gaare iz sela Peska. Kada je Naruto pokušao da upozori Sasukea na moći Gaare, Kakashi mu govori da samo gleda i uživa. Narutova briga za Sasukea prerasta u ljubomoru. Chunin ispiti su prekinuti invazijom na Konohu i većina onih koji su gledali finale su onesvešćeni zbog genjutsua. Kakashi je među onima koji su uspjeli da ga ponište i počinje da se brani od Shinobija sela Zvuka. Kada je primetio da Sasuke odlazi sam da se bori protiv Gaare, locira Sakuru i šalje je za Sasukeom kao i Naruto i Shikamarua. Poziva Pakuna da im pomogne da prate Sasukea. Borba se nastavila sve dok Kakashi i ostali Shinobi Konohe nisu pobedili sve Shinobije koji su vršili invaziju, osim Bakija i Kabuta, koji odlučuju da pobegnu radije nego da nastave borbu. Kakashi i ostali se zatim ukupljaju na mjestu gdje se treći Hokage borio sa Orochimarom, ali otkrivaju da je on poginuo u borbi. Kakashi je prisustvovao na sahrani trećeg nekoliko dana kasnije. Kasnio je jer je pre toga bio posjetio onima koje je izgubio. Ubrzo nakon sahrane Kakashi primećuje sumnjive pojedince oko Konohe. Sumnjičav počinje da ih prati, ali se dalje ponaša kao da treba da se nađe sa Sasukeom za ručak. Dok čeka Sasukea, on započinje razgovor sa Asumom Sarutovim i Kurenai, upozoravajući ih na ljude u ogrtačima. Kada je Sasuke stigao, ljudi u ogrtačima su otišli. Kakashi šalje Asumu i Kurenai za njima. Međutim, počinje da bude zabrinut pa otkazuje ručak sa Sasukeom, ne objašnjavajući pravi razlog. I pridružuje se Asumi i Kurenai. Stiže na vreme da spase Asumu i Kurenai od Kisame Hoshigakija i Itachi Uchihe. Itachi savjetuje Kisamea da se drži podalje od Kakashija, govoreći da bi njegova borba sa Kakashijem trajala predugo. Također govori kako njegova borba protiv Kakashija ne bi trajala dugo. Odmah je napao što Kakashi jedva blokira. Zatim odvlači Kurenai od Itachija. Kada ga je pogledao sljedeći put, uočio je Mangekyo Sharingan. Naređuje Asumi i Kurenai da zatvore oči, dok Itachi hvata Kakashija u Tsukuyomi, stavljajući ga u situaciju gdje treba da izdrži 3 dana mučenja, koja su u realnom svetu svega nekoliko sekundi. Kakashi je ostao svestan na Kisamovo iznenađenje, koristeći informacije koje mu je ranije dao Jiraiya, otkriva njihovu svrhu dolaska u Konohu i da su članovi Akatsukija koji love Naruta, tačnije 9 po lisicu unutar njega. Itachi naređuje Kisameu da uhvati Kakashija i da ubije Asumu i Kurenai. Kisamea zaustavlja Might Guy i oni se povlače. U tom trenutku se Kakashi onesvestio. Guy ga odvodi kući i stavlja u krevet, gdje ostaje u komi sve dok nije došao Tsunade, novi Hokage koja je izlečila njegov um. Kakashi se još nije oporavio, a dodeljena mu je misija što je posljedica Konohinog nedostatka ljudi nakon invazije. Pre nego što je krenuo na misiju, svraća do bolnice u kojoj je Sasuke boravio nakon susreta sa Itachijem i zatiče ga usred borbe sa Narutom. Dok se Sasuke spremao da napadne sa svojim Chidorijem kako bi neutralisao Narutov Rasengan, Kakashi ih hvata obojicu i sprečava. Kakashi počinje da ispituje Sasukea o njegovim očiglednim namerama da ubije Naruta, ali Sasuke odlazi bez odgovora. Također primećuje Jiraiyu u blizini i pod pretpostavkom da je Naruto naučio Rasengan od njega, pita da li je to bila dobra ideja. Jiraiya pita isto Kakashija i za učenje Sasukea Chidoriju. Kakashi traži od Jiraiya da porazgovara sa Narutom, dok on vidi šta je sa Sasukeom. Pre nego što je otišao, uverava Sakuru da će ispraviti stvari. Kakashi locira Sasukea i vezuje ga za drvo kako bi ga naterao da sasluša šta ima da kaže. Počinje pokušavajući da odvrati Sasukea od sna da osveti Uchiha klan, insistirajući da čak i ako bude uspešan, to neće vratiti one koji su već mrtvi. Sasuke uzvraća Kakashiju i govori mu kako on ne razume kroz šta on prolazi i da ne zna kako je to izgubiti najdragocenije ljude u životu. Da bi mu Kakashi odgovorio da su mu takvi ljudi već mrtvi. Sasuke je iznenađen i pruža manji otpor, pa mu Kakashi kaže
kaže da osveta za one koje je izgubio nije vredna gubljenja onih koji još uvijek ima, aludirajući na Naruto i Sakuru. On govori Saskiju da počne da koristi Chidori kako bi zaštitio prijatelje umjesto da ih napada. On odvezuje Saskija i odlazi na svoju misiju, nadajući se da će ga Sasuke poslušati. Kada se vratio, Tsunade ga obaveštava da je Sasuke prebegao kod Orochimarua i da su Naruto i tim Genina poslati za njim. Uznemiren samim sobom što nije potrošio više vremena da ublaži Sasukeovu ljutnju, Kakashi kreće za njim, u strahu da bi on i Naruto mogli da se poubijaju. On priziva svoj Ninken da mu pomogne da uđe u trag Sasuke i Naruto. Na kraju pronalazi Naruta onesvešćenog u dolini kraja. Pošto pada kiša, on ne može da pronađe Sasukeov trag, a osim toga, Naruto je potrebna medicinska pomoć, tako da je morao da ga odvede nazad u Konohu. Pošto je Sasuke otišao kod Orochimarua, Naruto odlučuje da počne da trenira sa Jiraiom, a Sakura trenira sa Tsunade. Pošto više nema učenika koji bi podučavao, Kakashi nastavlja sa svojim misijama. U animeu, oko 2 godine nakon što je Naruto napustio Konohu da bi trenirao sa Jiraiom, održava se još jedan Chunin ispit. Kakashi je poslat u selo Kiše da pozove Shinobije odatle da učestvuju, što je samo maska, kako bi on mogao da istraži glasine u vezi tog sela. Zaustavljen je na ulazu u selo, ali je uspeo da organizuje sastanak sa Hanzom, to je zapravo bila prerušena Konan, i uruči mu poziv. Iako se čini da nakon toga napušta selo Kiše, Kakashi se ušunio nazad da vidi šta može da sazna. Odmah mu postaje očigledno da, iako ninja sela Kiše ne znaju identitet uljeza, svesni su da se neko infiltrirao u selo. Kakashi odlučuje da se vrati u Konohu kako ne bi izazvao neki incident. Kakashi je prva osoba koja je srela Naruta kada se vratio sa treninga sa Jiraiom. Naruto mu daje primjerak njegove omiljene knjige kao poklon, koji Kakashi odmah kreće da čita. Dok Naruto odlazi da vidi Sakuru, Jiraiya upozorava Kakashija da će Akatsuki načiniti potez ubrzo. Nakon što su Naruto i Sakura vredno trenirali, Kakashi reformiše Team 7 i daje im još jedan test zvona. Za razliku od prošlog puta, uzimanje zvona od njega je pravi cilj. Kakashi također odlučuje da ozbiljno shvati test tako što će otkriti svoj Sharingan i zatvoriti svoju knjigu. Kao i prošli put, Naruto kreće prvi u napad pre nego što je test zvanično i počeo. Ali ovog puta je skoro uspeo. Kakashi je impresioniran ovim i drugim znacima njihovog poboljšanja, ali pao je mrak, a oni još uvijek nisu uzeli zvono. Umoran od ovoga, Naruto pokušava da spojluje završetak knjige Kakashiju, primoravajući Kakashija da pokrije uši i zatvori oči kako ne bi čitao sa Narutovih usana. Ovo je omogućilo Naruto i Sakuri da uzmu zvono. Dok je Team 7 bezuspešno pokušavao da pronađe misiju na koju se Naruto neće žaliti, do Konohe stiže vest da je Akatsuki kidnapovao Garu, petog Kazekagija i Jinchurikija jednorepe zveri. Team 7 je poslat u selo Peska da pruži pomoć u spašavanju Gare. Kada su stigli u selo Peska, Kakashija napada baka Chio, koja ga je zamenila za njegovog oca, ali je njen brat Ebizo razjasnio zabunu pre nego što je ozbiljno napala. Team 7 prikuplja sve informacije o Garinim kidnaperima i odlazi u potragu za Akatsuki. Chio se dobrovoljno javlja da ih isprati, jer nisu upoznati sa zemljom oko sela Peska. Dok su na putu do skrovišta Akatsukija, suočavaju se sa Itachijem Uchihom. Dok se bore protiv njega, Kakashi primećuje da nešto nije u redu sa Itachijem, posebno što ne koristi Mangekyo Sharingan. Naruto ga ubija Rasenganom, ali tada shvatio da je to bio samo klon. Team 7 stiže u skrovište Akatsukija malo posle tima Gai, kojeg je Tsunade poslala kao rezervu. Nakon što je Team Gai srušio barijeru iznad ulaza, Team 7 ulazi unutra i pronalazi Garino telo i njegove kidnapere, Deidaru i Sasorija. Deidara uzima Garino telo i odlazi. Naruto i Kakashi kreću za njim, ostavljajući Sasorija, Sakuri i baki Chio. Kakashi je počeo da priprema novu sposobnost, sopstveni Mangekyo Sharingan. Kada je napokon završio pripremanje, Kakashi koristi Kamui na Deidari, ali je promašio i uspeva samo da uništi jednu Deidarinu ruku. Ovo stvara prostor za Naruta da uzme Garu nazad, na šta Deidara reaguje stvaranjem klona samoubice, ali Kakashi ponovo koristi Kamui i teleportuje eksploziju dalje. Nakon što su se ponovo našli sa Chiom i Sakurom, Chio daje svoj život kako bi oživela Garu. Team 7 i Team Gai prisustvuju njenoj sahrani u selu Peska. Kakashi ne može da hoda zbog prekomerne upotrebe svog Mangekyo Sharingana, primoravajući Might Gaia da ga nosi. Tokom borbe sa Sasorijem, Sakura je saznala za priliku da se sastane sa Sasukeom. Kakashi mora ostati u krevetu dok se oporavlja i stoga ne može ići. Umjesto njega, Team 7 predvodi Ambu član kodnog imena Yamato, koga je Kakashi nekada znao kao Tenzo. Pre nego što je Team 7 krenuo, Yamato, Tsunade i Jiraiya se sastaju sa Kakashijem da razgovaraju o Narutovoj sve lošijoj kontroli moći Devetorepa.
Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Iako je Team 7 uspeo da se sastane sa Sasukeom, on je bio previše jak da bi ga uhvatili i vratili u Konohu. Kada se Kakashi oporavio, predstavljen mu je Sai, koji je zapravo Sasukeova zamena u timu. Kakashi govori kako bi najbolji način za Naruto da parira Sasukeu bio da stvori novi jutsu. Pre nego što je mogao dalje da nastavi razgovor, prekida ih dolazak Asume Sarutobija i ostatka tima 10. Kada su njegovi učenici otišli na večeru, Asuma se zadržava da razgovara o nečemu sa Kakashijem, ali se predomislio kada je ušla Kurenai, koja ga je tražila. Da bi pomogao Naruto da stvori novi jutsu, Kakashi prvo utvrđuje koje je prirode Narutova čakra. Bila je vetra. Kada je to rešeno, Kakashi obučava Naruta kako da nauči da koristi prirodu vetra. Obično bi takva obuka trajala mesecima ili godinama, ali Naruto, trenirajući zajedno sa stotinama klonova Senke, može da obavi istu obuku za mnogo manje vremena. Uz Kakashijevo uputstva i terene za obuku koje je napravio Yamato, Naruto brzo savladava kako da koristi prirodu vetra. Sljedeći korak je teži, spajanje te prirode sa Rasenganom. Pošto Kakashi i Minato Namikaze nisu uspeli da kombinuju svoje prirode sa Rasenganom, Kakashi ne može da ponudi Narutu nikakve savete i može samo da gleda kako pokušava. Kada dobijaju vest da je Asuma poginuo u borbi sa članovima Akatsukia, prave pauzu da prisustvuju Asuminoj sahrani. Pošto više ne može biti od pomoći Narutu, Kakashi ostavlja Yamatu da ga nadgleda. Kakashi se u međuvremenu dobrovoljno javlja da pomogne timu 10 da osveti Asumu. Shikamaru Nara, pošto je prethodno smislio plan, modifikuje ga tako da uzme u obzir i Kakashijevo prisustvo. Kada su locirali članove Akatsukia, Hidena i Kakuzua, Kakashi se krije sve dok Kakuzu nije nateran da upotrebi svoje zemaljsko kopije. U tom trenutku ga Kakashi probada kroz srce svojim Raikirijem. Kakuzu, koji ima više od jednog srca, odbija Kakashija i koristi svoje elementarne maske. Kako treba da razdvoji Hidena i Kakuzua da bi imali bilo kakvu šansu za pobedu, Shikamaru uzima bočicu Kakuzuove krvi koju je Kakashi tajno sakupio i odvodi Hidena. Shikamaru uspeva da prevari Hidena da iskoristi Kakuzuovu krv i da njega uvuče u ritual umjesto Shikamarua, uništavajući drugo srce Kakuzua. U trenutku kad je trebao da uzme Kakashijevo, besan zbog gubitka dva srca, Kakuzu se sprema da ubije Kakashija i Team 10. Njegov napad je blokiran udruženim naporima Naruta i Yamata, koji stižu sa Sakurom i Saijem da pruže pomoć. Kakashi poziva Pakuna da odvede Sakuru i Saija do Shikamarua u slučaju da mu zatreba pomoć, dok se svi drugi spremaju da napadnu Kakuzu. Naruto, nakon što je završio svoju jutsu, dobrovoljno se javlja da se sam suoči sa Kakuzuom. Njegov novi jutsu, Rasen Shuriken, je veoma jak, međutim primorava Kakashija i Yamata da uskoče i pruže mu pomoć zbog neuspešnog prvog pokušaja. Drugi put je uspeo, uništavajući dva Kakuzuova srca i ostavljajući poslanje na samrt. Kakashi je duboko impresioniran Rasen Shurikenom i govori Kakuzuo da je prethodna generacija nadmašena od strane sledeće. Kakashi je zatim dokrajčio Kakuzua Raikirijem. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. U animeu Kakashi vodi Team 8 na misiju da istraže jedno od Orochimarovih nedavno otkrivenih baza. Tokom njihove istrage napada ih Guren, jedna od Orochimarovih podređenih, koja ih hvata u zamku svojom tehnikom labirinta od kristala. Team 7 na kraju stiže da im pruži pomoć i pomaže im da pobegnu, ali dok jure za Guren nailaze na Trorepu. Kakashi traži dodatnu pomoć od Konohe i kada je pomoć stigla pokušavaju da zapečate Trorepu. Guren i njen tim ih prekidaju i Trorepa uspeva da pobegne, ali je barem Gurenin tim poražen. Zatim su pozvani u Konohu, a Ambu je poslat da zapečati Trorepu umjesto njih. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Do Konohe stiže vest da je Sasuke ubio Orochimarua. Shvativši da je ovo dobra prilika da ponovo pokuša da se ujedini sa Sasukeom, Kakashi kombinuje timove 7 i 8 u odredu od 8 ljudi, sa misijom da pronađe ili Sasukea ili njegovu pretpostavljenu metu, Itačija. Razvojili su se kako bi pronašli bilo kakav trag. Kakashi je onima koji nemaju sposobnost za praćenje dao jednog od svojih pasa. Nisu ništa pronašli sve dok nisu uočili veliku eksploziju koju je izveo Deidara i tada ulaze u trag Sasukeu. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Dok se približavaju Sasukeovoj lokaciji, presreće ih Tobi, član Akatsukia. Oni više puta pokušavaju da ga ubiju ili zarobe, ali svaki napad prolazi kroz njega bez znakova oštećenja. Zetsu se na kraju pojavljuje i izveštava Tobija da je Itachi poginuo u borbi sa Sasukeom. Ne mora više da im odvlači pažnju, Tobi nestaje. Pre nego što je otišao, Kakashi primećuje da ima Sharingan. Kakashi izviđa oblast i uočava Itachijev Amaterasu u daljini. Uputili su se tamo, nadajući se da će stići do Sasukea pre Tobija, ali su zakasnili i ne mogu ponovno da otkriju njegov trag. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Kada se vratio u Konohu, Kakashi je obavešten da je Jiraiya umro, dok je istraživao vođu Akatsukia Paina.
bio je prisutan kada su ove vesti saopštene Narutu, koji je bio previše uznemiren i trebalo mu je malo vremena nasamo. Pre nego što je umro, Jiraiya je poslao brojne stvari u Konohu koje bi im pomogle protiv Paina, uključujući i šifrovanu poruku. Shikamaru je u stanju da uteši Naruta i natera ga da mu pomogne oko dešifrovanja poruke, koji shvata da je ključ za ovo dešifrovanje Jiraiina knjiga. Kakashi, koji ima jedinu kopiju, je nateran da pročita određene pasuse na glas, što ga stavlja u neprijatnu situaciju. Na kraju poruka je dešifrovana. Pain ubrzo zatim napada Konohu, dok neki od 6 staza bola privlače pažnju na sebe, drugi izbjegavaju sukobe i pokušavaju da saznaju gde se nalazi Naruto, koji je otišao na planinu Mioboku da trenira. Kakashi je provalio Painovu taktiku i kreće u potragu za njim. Pronašao je Deva stazu i uspeva da spasi i ruku. Kakashi pokušava da satera Devu u ćošak i ubije ga Raikirijem, ali Deva 5 ga odbija koristeći Shinra Tensei. Pain je uvidio da je Kakashi ozbiljan protivnik i šalje Ashura stazu da pomogne Devi. Kakashi teško izlazi na kraj sam protiv njih dvoje, jer je njima vid povezan Rinneganom, ali je njihov jutsu barem privukao pažnju Chozi i Chojiu Akimichiju, koji uništavaju Ashura stazu. Pažljivo posmatrajući sposobnosti Deva staze, Kakashi primećuje kratak period koji mora da prođe između korištenja njegovog jutsua. Da bi ovo iskoristio, Kakashi podmeće lance ispod njega i Chozi i Choji ga napadaju sa suprotnih strana. Kada ih je Shinra Tensei odbio, oni su zgrabili lance i zadržali ga, dajući Kakashi priliku da napadne svojim Chidori. Pre nego što je uspeo da zada udarac, Ashura staza koristi sebe kao štit, dajući Deva stazi vremena da reaguje. On isposobljava sva Kakashijeva pojačanja i njega baca među ruševine. Znajući da će Kakashi biti problem za Akatsuki ako ga pusti da živi, Deva staza mu zakucava Ekseru glavu i ubija ga. Kakashi se međutim samo pretvarao da je mrtav, savijajući Ekseru u poslednjem trenutku sa Kamuijem. Kada se Choji probudio, Kakashi ga šalje do Tsunade da joj kaže sve što su saznali o sposobnostima Deva staze. Još uvek funkcionalna Ashura staza ispaljuje projektil na Chojija u pokušaju da ga zaustavi, primoravajući Kakashija da ponovo upotrebi Kamui da bi izobličio projektil. Ovo iscrpljuje rezerve njegove čakre i uzrokuje njegovu smrt. Nakon smrti, Kakashi pronalazi svog oca Sakumoa kako ga čeka. On moli Kakashija da mu ispriča o svom životu, čemu se Kakashi povino. Svoju priču završava rečima da razume izbore koje je Sakumo napravio dok je bio živ i da je ponosan što je njegov sin. Upravo tada svetlost obavija Kakashija, znak njegovog preporoda. Pre nego što se Kakashi vrati u živi svet, Sakumo mu se zahvaljuje što ga je konačno smirio, dozvoljavajući mu da nastavi zagrobni život. Kakashi se budni, iznenađujući one u blizini. Obavešten je o tome šta se dogodilo dok je bio mrtav, na primjer da je Pain uništio selo i da Naruto po povratku pobedio Paina. Dok se Naruto vraća u Konohu, Kakashi mu ide u susret i nosi ga nazad, gde njegovu pobedu slave svi seljani. Naruto razmišlja o Sasukeu sa Kakashijem i Sakurom. Dok on to čini, do njih stiže vest da je Danzo Shimura postao novi Hokage i da je Danzov prvi dekret da dozvoli da se Sasuke smatra kao nestali ninja, nešto što Tsunade nikada nije dozvolila. Naruto insistira na pokušaju da urazumi Danzoa, za šta ga Kakashi upozorava da neće uspeti. Kada ovo zaista nije uspelo, Naruto odlučuje da razgovara sa četvrtim Raikagijom, koji je sebi postavio cilj da lično ubije Sasukea. Uprkos ograničenjima putovanja zbog približavanja samita 5 Kagija, Kakashi i Yamato pristaju da ga prati. Kakashi neutrališe Ambua koji je zadužen da drži na oku Naruta, a Yamato prati tim Samui kako bi locirao Raikagija. Kada su pronašli Raikagija u zemlji gvožđa, Kakashi, jedini među njima koga je Raikage prepoznao, traži da se Naruto dozvoli da porazgovara sa njim. Raikage to dozvoljava, ali čak i uz njegovu Yamatovu podršku, on odbija Narutov zahtjev da oprosti Sasukeovo mešanje sa Akatsukijem i napušta ih. Oni ostaju u gostionici u blizini dok odlučuju šta da rade, gde se Naruto suočava sa Tobijem. Očekivajući ga, Kakashi i Yamato ga napadaju i zaustavljaju. Tobi ističe da može da pobegne kad god poželi. Umjesto da to uradi, on im govori o Sasukeovim motivima, to jest da se osveti Konohi, jer je primorala Itačija da ubije ceo Uchiha klan. Tobi odlazi kada je završio sa svojim govorom Naruto. Kakashi govori da njih trojica zadrže ovu informaciju za sebe dok ne saznaju da li je to istina. Naruto shvata da je jedini način da razgovara sa samim Sasukeom. Njegov pokušaj da locira Sasuke je prekinut dolaskom Saie i Sakure. Sakura govori Naruto da ga voli. Kakashi sumnja da je ovo pravi razlog za dolazak čak do zemlje gvožđa. 11 Shinobija Konohije iz te generacije je odlučilo da je to njihova odgovornost, kao Sasukeovih bivših prijatelja, da ga ubiju pre nego što on započne rat. To je teret koji je Sakura preuzela na sebe. Pre nego što su uspeli da krenu za njom, nailaze na Garu i njegove telohranitelje, koji im govore o Sasukeovom napadu na Summit Kagija i Tobijevoj deklaraciji četvrtog Shinobi svetskog rata. Gara također deli vesti sa Summita gde su se Kagi složili da Kakashi predstavlja Konohu nakon što su vidjeli ponašanje Danza. Naruto, preplavljen svim dešavanjima, pada u nesvest.
Kakashi ostavlja Naruta sa Yamatom i koristi Saiyevog klona od mastila da ga odvede do Sakure kako bi je mogao zaustaviti. Klon se usput raspao, što znači da je Sakura nokautirala Saie. Kakashi sustiže na vreme da spreči Sasukea da je ubije Chidorija. Kakashi kaže Sakuri da ne mora da preuzima odgovornost za Sasukea na sebe jer je on, kao Sasukeov bivši učitelj, mnogo više kriv za rastući bes u timu i trenutnu strašnu situaciju. Još jednom traži od Sasukea da zaboravi na osvetu, ali Sasuke mu se smeje u lice. Tobi ga je previše zaslepeo da čak i ne može normalno da razmišlja. Dok se priprema za bitku, Kakashi konačno razume šta je treći Hokage prošao sa Orochimarom. Sasuke koristi svoj Susanoo da ispali strelu na Kakashija, koji je uspeo da odbije pomoću Kamuya. Sasuke je besan jer Kakashi koristi moći Uchiha i preti mu, govoreći mu da će da pati. Dok on to čini, Sakura prilazi sa leđa da gubije, ali nije uspela i Kakashi, umoran od korišćenja Kamuya, ne može da stigne na vreme da je spasi. Sakuru spašava Naruto. Kakashi mu govori da odvede Sakuru na bezbedno, ali Naruto misli da će Kakashi ubiti Sasukea. Naruto kreće sam da se bori protiv Sasukea. Od sukoba njihovih Chidorija i Rasengana, kao i sljedećeg razgovora, Naruto i Sasuke odlučuju da privremeno obustave neprijateljstvo do kasnije, kada će se oni i samo oni suočiti u borbi. Kakashi pristaje na ove uslove, ali insistira na tome da mu se dozvoli da eliminiše Tobija sa Kamujem kada dođe po Sasukea. Tobi ga zaustavlja govoreći mu da to neće uspeti i odlazi sa Sasukeom. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Kada su se vratili u Konohu, Kakashi se sastaje sa savjetom Konohi i govori im sve što se dogodilo, uključujući Danzovu smrt od Sasukeove ruke. Pošto Konohi ponovo treba Hokage, Kakashi nevoljno pristaje na to. Taman je trebao biti proglašen za Hokagea, ali dobijaju vest da se Tsunade probudila iz kome. Kasnije se sastao sa Tsunade i zahvalio ih se što se probudila na vreme. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. U animeu Kakashi je deo tima koji je poslat u Hacho selo da pomogne ostatku tima 7. Kakashi se suprotstavlja Kabuto Yakushiju, koji se izvlači tako što mu je odvlačio pažnju reinkarniranim ninjom. Kasnije Kakashi se sastaje sa vođom sela, Tsunasuom, kojeg Kakashi prepoznaje kao starog Orochimarovog partnera. On prati Tsunasua do sastanka Kabuto, koji pokušava da preporodi koplje Raja. Počeli su da se bore kad ih i Kabuto uočio, ali je Naruto uspeo da pobedi njegovog devetorepog klona. Deaktivirali su koplje Raja, ali je Kabuto opet pobegao. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. U animeu, dok Konoha počinje da se priprema za nadolazeći rat, Kiba i Nozuka traže od Kakashija da ga obuči. Kakashi daje svoje pse Kibi, verujući da će mu oni biti korisniji nego njemu. Kasnije Might Guy traži pomoć od Kakashija dok je pratio Naruta do ostrva Kornjača. Kakashi je brzo pristigao u pomoć, samo da bi mu rekli da je znak za pomoć pogrešno poslat i da Might Guy boluje od morske bolesti. Kakashi se vraća u selo. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Kakashi je imenovan za komandanta 3. divizije savezničkih snaga Shinobija. U animeu on traži da Guy bude njegov zamjenik. 3. divizija je mobilisana ispred ostalih divizija kako bi bila pri ruci za svaki slučaj. Tražići Akatsuki primeću rakete za pomoć od divizije za iznenadne napade. 3. divizija stiže na vreme da ih spasi od reinkarniranih Garija, Pakure, Hakua i Zabuze Momochija. Haku i Zabuza prepoznaju Kakashija i Sakuru, koja je također u 3. diviziji, i pitaju kako je Naruto. Kabuto, koji ih kontroliše, završava njihov razgovor nakratko potiskujući njihove ličnosti, tako da Haku i Zabuza koriste svoje posljednje trenutke da zamole Kakashija da ih pobedi. Zabuza koristi tehniku skrivanja u magli kako bi sakrio svoje i pokrete drugih, stavljajući 3. diviziju u težak položaj. Kakashi je bio u stanju da analizira njihovu strategiju i smisli protiv napad, ali se pojavljuju drugi reinkarnirani članovi 7 ninja mačevalaca magle. Uprkos rastućim žrtvama, Kakashi se drži svog prvobitnog plana da se pričunja Zabuzi i napadne ga Raikirijem i rastara maglu. Kao i posljednji put kada su se borili, Haku štiti Zabuzu od napada, a Zabuza seče Kakashija preko Hakua svojim Kubikiri bočom. Kakashi izbegava i napada sa drugim Raikirijem. Ovog puta pogađa Zabuzu. Tim za pečaćenje je zapečatio teško povređenog Hakua i nepokretnog Zabuzu. Kakashi, iznerviran zbog toga što su Zabuza i Haku korišćeni u korist Akatsukija, uzima Kubikiri bočo i obećava da će opravdati svoju reputaciju ninja kopiranta. Pošto je magla nestala, mačevaci magle se povlače. Kakashi govori svom timu da se odmori i oporavi. Sljedećeg dana u animeu Kakashi pobeđuje Jinina Akebina. Kasnije se udružuje sa Gajem kako bi zadržavao Jinpachi Munashija i Kushimaru Kuriararea. Pomogao je Saiju da zapečati Fuguki Suikazana, tako da su ostala samo 3 reinkarnirana Shinobija. Deo armije Belih Zetsu tada stiže da se bori protiv 3. divizije, ali ih presreće jedan od Narutih klonova iz Senke, poslat da pruži pomoć. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Kakashi i Gai na kraju napuštaju 3. diviziju da bi se pridružili Naruto i Killer Bee u borbi protiv Tobija. Stižu na vreme da spreče Tobija da uhvati Naruta. Videvši da Tobi ima 6 reinkarniranih Jinchunikija,
Kakashi misli da svaki od njih posjeduje jednu od tehnika 6 puteva, baš kao što je to bio slučaj sa Painom. Međutim, u borbi protiv njih niko nije iskoristio niti jednu od tehnika 6 puteva, što je dovelo do zaključka da Tobi možda nema energije. Tobi je još uvek mogao da koristi moći repatih zveri, tako da primorava četvorepu i šestorepu da uđu u režim repate zveri. Nesposobni da urade išta protiv tako velikih protivnika, Kakashi ga ih prepuštaju Naruto i Biju. Naruto je uspeo da oslobodi četvorepu iz Tobijeve kontrole, tako da Tobi primorava i ostale Jinchurike da uđu u režim repate zveri. Dok ih 5 kugli repatih zveri obrušavaju, Kakashi razmišlja da li da pokuša da iskoristi Kamui. Na kraju to nije neophodno, jer Naruto ulaskom u sopstveni režim repate zveri odbija njihove napade i potom oslobađa sve Jinchurike od Tobi. Tobi je primoran da pozove repate zveri nazad u demonsku statuju spoljne staze, koju koristi protiv Naruta, Bija, Kakashija i Gaja. Borba se nastavila dugu noć, a ne pobeđuju niti jedni niti drugi. Kada je svetlost počela da se spušta na reinkarnirane Shinobije, to je znak da je Edo Tensei prekinut. Tobi preduzima drastične mere i prerano pokreće oživljavanje desetorepe. Kada su shvatili šta Tobi radi, Kakashi i ostali se fokusiraju na uništavanje demonske statue pre nego što se pretvori u torepu. Tobi brani demonsku statu od svih napada i kao i uvek otporan je na bilo kakve napade jer sve prolazi kroz njega. Nakon razmene napada, od kojih Kakashi blokira Tobijeve sa Kamuijem, Kakashi primećuje neka mala oštećenja na Tobijevoj masti. Dobio je ideju, ali mu trebaju Gai i Naruto da to testiraju. I na kraju se ispostavilo kao tačno. Napadi koji su uklonjeni Kamuijem u istom trenutku kada Tobi iskoristi moć da bude neprobojan, oštetit će Tobija, sugerišući na taj način vezu između njihovih sposobnosti. Kakashi pita Tobija gde je nabavio svoj Sharingan, na šta on odgovara da je Kakashi dobio svoj na istoj misiji na Kanabi mostu. Kakashi je zabrinut, ne zna šta bi to moglo da znači, ali ne zanemaruje važnu činjenicu da sada imaju način kako da se bore protiv Tobi. Kakashi tajno koristi Kamui na jednom od Narutovih klonova Senki i šalje ga u Kamui dimenziju, kako bi ga klon napao od tamo kada se Tobi povuče u dimenziju zbog napada pravog Naruta. Uspeli su da mu oštete masku i vide deo lica. Gai i Kakashi prepoznaju osobu iza maske. To je bio Obito Uchiha. Kakashi je slomljen. Shvatio je da je osoba koju je oplakivao više od jedne decenije zapravo živa. Kakashi pita Obita zašto se nikada nije vratio u Konohu, na šta Obito odgovara da je to zato što je Kakashi dozvolio da Rin umre. Obito govori Kakashiju da ga ne krivi jer ovaj svet ima previše mana i napada ga. Obito se ubrzo pridružuje reinkarnirani Madara Uchiha, koji odlučuje da uzme Narutovu devetorepu i osmorepu od Killer Bija, pre nego što oživi desetorepu. Kakashi u međuvremenu pokušava da što više sazna od Obita, ali ga ovaj ignoriše i koristi svoj Kamui na njemu. Kakashi je skapirao kako da koristi Kamui da se vrati, što je navelo Obita da pokuša da ga ubi. Naruto blokira napad i obećava da neće dozvoliti da njegovi prijatelji umru. Narutove reči podsjećaju Kakashija na Obita kojeg je nekad poznavao, inspirišući ga da se ponovo pridruži u ofanzivi. Nakon što je devetorepa dopunila svima čakru, Kakashi dozvoljava Obitu da ga pošalje u Kamui dimenziju, gdje on napada Obitove delove tela kada god se tamo transportuju da bi izbegao Narutove napade. Zatim koristi Kamuija da se vrati, samo kako bi video da će desetorepa uskoro biti oživljen. Obito i Madara se vezuju za desetorepu, usmeravajući njihovu destruktivnu moć protiv Kakashija i ostalih. Taman kad su trebali biti ubijeni, savezničke snage Shinobija stižu u pomoć odbijajući loptu desetorepe. Sakura leči Kakashija i zatim se pridružuje savezničkim koordinisanim snagama kako bi obuzeli desetorepu, ali se desetorepa transformiše. Mnogi ginu u kontranapadu desetorepe, ali i sljedeći napad Alijanse uspeo da odvoji Obita i Madaru od desetorepe i njihove kontrole. Sada, kada je slobodna, desetorepa se priprema da iskoristi Tempachi. Kakashi pokušava da to zaustavi Kamui, ali Obito ga presreće i odvodi u Kamui dimenziju. Kada su stigli tamo, Kakashi napada Obito, ali se zaustavio kada je trebao da gubi. Obito govori da ga grize sav. Kakashi pokušava da objasni okolnosti Rinine smrti, ali je Obito već svestan da je ona sama izabrala da umre. Samo ta činjenica ubeđuje Obito da svet kakav jeste nije vredan zaštite. Shvatajući da se Obitov ne može promeniti, Kakashi napada kako bi zaštitio svet do kojeg je nekada stalo Obitu kojeg je poznavao. Posle duže razmene udaraca, Kakashi probada Obitovo srce na elektrisanim kunajem. Obito uspeva da pobegne, a Kakashi se sruši na pod, također teško povređen. Dok Kakashi leči svoje rane, on na trenutke vidi kroz Obitove oči zbog njihove povezanosti Sharingan, to jest Obitovu borbu sa Narutom i Sasuke. Kakashi razmišlja o tome kako Obito pokušava da ubedi Naruta
u svoje uverenja za koja ni sam nije siguran da su ispravni. Pratio su bitku taman kad je Obito poražen, spreman je da ga lično dokrajči, ali ga zaustavlja reinkarnirani Minato na Mikaze. Minato ubeđuje Kakashija kako bi trebao još jednom da porazgovara sa Obito. Kakashi priznaje da je Rinina smrt dokaz pogrešnog sistema koji možda nije moguće popraviti, ali veruje da bi Naruto trebalo barem dati priliku da pokuša, jer još uvijek ima svoje prijatelje koji ga vode ka cilju. Obito odlučuje da veruje Naruto kao i Kakashiju i kako bi nadoknadio sve što je uradio, priprema se da upotrebi tehnike nebeskog života da oživi sve koji su umrli. Pošto će ovo koštati Obita života, Kakashi pokušava da ga ubedi da pronađe drugi način kako bi se iskupio, ali Obito odgovara da ne zaslužuje tako lako rešenje. Međutim, dok on izvodi tu tehniku, Obitovo telo preuzima crni Zetsu. Kakashi i Minato su zbunjeni onim što se dogodilo, pa Obito objašnjava da je nateran da oživi Madaru umjesto ostatka Shinobija. Crni Zetsu tada pokušava da uzme Obitov Rinnegan, ali prisustvo Kakashija i Minata ga sprečava da to bezbedno uradi. Umjesto toga odlučuje da u potpunosti preuzme kontrolu nad Obitovim telom, tako da ne mogu da ga napadnu, a da ne povrede i Obita. Dok čekaju, Madara priziva demonsku statu spoljne staze iz Obitovog tela. Kakashi pokušava da upotrebi Kamui na njemu, ali uspeva samo da mu ukloni desnu ruku. Obito je nakratko povratio kontrolu kako bi rekao Kakashiju da uništi njegov Rinnegan, tako da Madara ne može da ga uzme. Baš kada su se Kakashi i Minato spremali da to urade, dolazi Gaara i Sakura, koji pokušavaju da održe Naruto u životu nakon što je Madara uklonio Devetorepu iz njegovog tela. Gaara traži od Minata da zapečati svoju polovinu čakre Devetorepu Naruta kako bi mu spasao život. Crni Zetsu presreća ovaj transfer i uzima Devetorepu za sebe. Madara, sada Jinchuriki Desetorepe, dolazi da vidi zašto Zetsu treba toliko vremena, a crni Zetsu pokušava da ode do njega, ali Obito ponovo uspostavlja kontrolu nad svojim telom i primorava ga da ostane. Obito odlučuje da će pomoći u spašavanju Naruto. Prvo krade fragmente Madarine čakre, a zatim daje instrukcije Kakashiju da pošalje Naruta i Sakuru u Kamui dimenziju. Planira da ode tamo da bi se pridružio Narutu, ali njegov Kamui je bio spor pa ga Madara zaustavlja. Kakashi, koristeći Kamui na Obitu u isto vreme kada ga koristi i na sebi, može da ubrza teleportaciju i dozvoli mu da pobegne. Napad koji je promašio Obita umalo da ubije Kakashija, ali ga je spasao Gai. Svestan koliko malo opcija imaju, Gai odlučuje da iskoristi 8 kapija, iako Kakashi protestuje. Pošto je Gaievo vreme ograničeno, Kakashi, Minato, Gaara i Rock Lee kombinuju snage da neutrališu što više Madarinih lopti traženja istine. Kakashi, kojeg nosi Gaara, uništava deo odbrambenog zida koji je Madara podigao oko sebe. Na kraju Gai teško povređuje Madaru, ali se srušio i nije uspeo da ga pobedi. Madara je sprečen da dokrajči Gaia zbog Narutovog povratka, kojeg je Obito uspešno spasao. Naruto i Sasuke se udružuju protiv Madare, stavljajući ga u tešku situaciju, gde Madari očajnički treba Obitov Rinnegan. Nemajući druge opcije, Madara uzima Kakashijev Sharingan i nakon što ga usađuju u sebe, koristi Kamui kako bi došao do Obita. Sakura se sprema da izleči oko Kakashiju, ali dolazi Naruto i sa svojom čakrom 6 staza lako vraća Kakashiju oko. Dok čekaju Madarin neizbežni povratak, Kakashi ih podsjeća na njihovu prvu lekciju kao tima 7, važnost timskog rada. Madara se na kraju vraća. Crni Zetsu koristi svoju kontrolu nad Obitovim telom da ih teleportuje nazad. Kakashi je posmatrao svoje učenike kako se bore protiv Madare, ali na kraju nisu mogli da zaustave beskonačni Tsukuyomi. Kaki ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Hadake Kakashi. Dok svet oko njih pada pod Infinite Tsukuyomi, Sasuke koristi sopstveni Rinnegan da zaštiti Naruta, Sakuru i Kakashija od efekta istog. Kada su izašli, otkrivaju da je Madara stavio celu svetsku populaciju u večni san. Madara im se suprotstavlja i govori kako je okončao sve sukobe i da samo tim 7, kao jedina preostala opozicija, nastoji da obnovi ciklus smrti koji je vekovima mučio svet. Dok ovo priča, Crni Zetsu probada Madaru sa leđa kako bi ga pretvorio u Kaguju, pravu gospodaricu Crnog Zetsua. Kaguja, koja je poreklo čakre, sada ima pristup zalihama čakri svih koji su zarobljeni u beskonačni Tsukuyomi. Ona također želi čakru tima 7, pa ih dovodi u jednu od njenih dimenzija, more lave. Sasuke spašava Naruto od pada u lavu, a Kakashi hvata Sakuru. Pošto Kakashi nije u mogućnosti da doprinese, samo posmatra kako se Naruto i Sasuke bore protiv Kaguje. Sakura, zajedno sa Obitom koji se tek probudio, pružaju podršku, a Kaguya nastavlja da menja dimenzije kako bi ih pobedili. Kaguya ih na kraju dovodi u dimenziju sa jakom gravitacijom, ograničavajući pokrete Naruto i Sasuke dok ih napada. Spreman da da svoj život kako bi pružio ono malo pomoći što može, Kakashi staje ispred Sasuke kako bi preuzeo napad na sebe, dok Obito isto to čini za Naruto. Iako su ujedinjeni u svojoj spremnosti da umru, Obito odlučuje da je prerano za Kakashija i koristi Kamui kako bi spasao Kakashija, što stavlja njega u neizbežnu smrt. Obitovo telo je nestalo, ali se njegov duh ubrzo vratio i ušao u Kakashija. Obito osjeća da će Kakashi postati sledeći Hokage i želi da ga nagradi tako što će mu dati oba svoja Mangekyo Sharingana. Sa svojim Mangekyo Sharinganom, Kakashi je u stanju da prizove Susana,
Prvo ga koristi da spasi Sakuru od Kaguye, a zatim koristi Kamui Shuriken da spasi Naruto i Sasuke. Kada se Kaguya konačno spremila da ih sve ubije, Kakashi, shvatajući da im je ovo poslednja prilika, formira plan napada. On se probija kroz nju pomoću Kamuira i Kirija. Naruto koristi klonove Senke kako bi neutralisao njene kontranapade, dok Kakashi koristi Kamui za ostale napade. Sasuke joj se približava kako bi joj stavio pečat. Na kraju je Sakura udara kada je pokušala da pobegne. Kaguya je poražena, repate zveri su uklonjene iz njenog tela, a ona je zarobljena zajedno sa crnim Zetsumom pomoću Chibaku Tenseija. Sage of Six Paths ih poziva nazad iz Kaguyine dimenzije i čestita im na pobedi. Dok njegov duh napušta Kakashijevo telo, Obito se izvinjava za sve što je uradio dok je bio živ, ali Kakashi kaže da mu je drago što su obnovili svoje prijateljstvo pre kraja. Sage of Six Paths objašnjava kako Naruto i Sasuke mogu da zaustave Infinite Tsukuyomi, ali Sasuke ima jednu nameru pre toga. Želi da ubije repate zveri i 5 Kagija. Kakashi je zgranut jer shvata da Sasuke i dalje želi osvet. Sasuke odgovara da samo želi da promeni svet na bolje, donoseći ovakve teške odluke kako se svet ne bi upleo u još jedan rat. Previše iscrpljen da sam uradi bilo šta, Kakashi ostaje sa Sakurom dok Naruto i Sasuke odlaze da se bore. Sage of Six Paths koristi svoje posljednje trenutke da razgovara sa Kakashijem, napominjući da su vekovi mržnje možda na ivici kraja, zbog ljubavi koju Naruto pokazuje prema svima. Sljedećeg dana Kakashi i Sakura lociraju Naruto i Sasukea u dolini kraja, gde su se mudračeve reči pokazale istinit. Naruto je ubedio Sasukea da odustane od svoje osvete. Sakura leči njihove povrede i njih dvojica okončavaju Infinite Tsukuyomi kao i sam rat. Po povratku u selo, Kakashi prisustvuje masovnoj sahrani žrtava rata. Nakon što se selo oporavilo od rata, Kakashi nasleđuje Tsunade i postaje 6. Hokage. Iako je zaprepašten količinom papirologije, ubrzo nakon toga u animeu nudi Naruto priliku da postane Jonin, po cenu da provede 2 godine učeći. Napokon smo stigli do kraja ovog klipa, naravno bio bi još duži jer se nevjerovatna priča Kakashija nastavlja i u Borutu. Također nisam ispričao njegovu priču u Naruto filmovima jer trenutno radimo životne priče samo u Naruto i Naruto Shippuden. Naravno snimit ću i update videa ako Kakashi bude imao veliku ulogu u Borutu nekada. Do tada pišite u komentarima za koga sljedećeg da uradim životnu priču, ali da nije Naruto. Lajkujte video, puno bi mi značilo i također se pretplatite na kanal. Pozdrav!